Pokoknya Ceng, petualangan orang mencari Odading kaleweng. Saya budak ngomong-ngomong be Odading nanti. Oke, saya pernah ngasaan. Can nama. Rahasia itu ngomong temenan. Sampura bos kieu. Grup Odading. Lanjut, tunggu. Minaan darah nyampuran aing. Kau yang dipulintir-pulintir tahu Daria. Ngarinan bae Daria. Biasa bae aja ngomong teh ya. Bising kau jeprok-jeprok. Bising kau jarak-jarak teh sia. Iya ada goreng patut. Oh ampun kamu lalagaan. Si anak saya bener nak. Siapa bener anak saya? Ay anak Johan dia. Oh, ayah anak Mang Johan mah kau yang diampuni. Siapa lawan anak Bapak Johan Bagor? Siapa wanian ke grup Odading? Mustak para siapa aja yang dulu iya. Mas bos, lu ke rumah muka ilah kira nanti sia dan. Sia, oh dikasih rupanan. Kasih rupan tai tak lain. Anak kesurupan kayap. Kesurupan kayap di sawah. Tadi mulai berlalu putih. Mana ya tina coba. Coba yuk. Ayo. Nyelap bibinya. Oh, ditongol. Raja dak. Awas. Mana? Angkat. Allahu Akbar. Balik. Kalau tali nadak. Ayo masuk. Mantap ya budak. Ulah para siapa bae. Mantap ge sia ulah para siapa bae. Oh, gi mah urang jadi babaturan bae. Oke. As jangan sekali deui. Dirodok ke geliang taisia. Dirodok ke geliang taisia kuaing. Dirodok ke geliang taisia kuaing. Asa kasupan kita kebal bae hidang. Iya. Masih mulai enggak, Ayolah daripada dari para sahabat mending ngabolang kurang. Ayo. Yuk. Kemana tadi yuk. Jangan lupa susbrek. Burung ngalah susbrek dong kemarin. Ayo. Nyiri awak kain. Ayo. Kemarin apa nak kain lah. Runya ieu mah bapak. Isi budak ninggalkeun aing. Ibedul. Tawang orang kunci. Balapanan capek. Udah kemana deng Odading? Oh iya mani hese Odading teh ti kamari teh dek mangi-mangi. Nyai geus lapar deeng. Nyana ge ka warung kalau wong mah mantak wae aya.
malu bapak pada gia. Lah Jasim. Ayolah nyahujan orang gerenangan sau. Yuk.